Min iyebinen Qosehem Alexeyev Nikolay Evseyevich тыгынчы 906 сыллаққа усылдан дүпсүн нәхилегин бугуя стымпы алahıgar төрөбүтэ. Кини сыты хоту, сүрдәх кепсәннәх, үтүе майгылах, аяғас киһебүтөһү. Үлетигер олус кыйылах котулах болан сылга 500-600 үлөкүнүн ахсара. Ола бетер bir күн орты киһи 2 күн толорор үлетин оңороро. Ол ихин bir бастыкыннан ыстаханабыз ударник атын сүкпүт. Ага дойду сәритин кемигер кыйыны ырах тылга халбыттар суту кураны, өлүнү сүтүүнү уян бэйни харыстаммат үлелеринен фурону өйөбүттере. Эхем Николай үле фуронугар ыңырыллан тылга үлеләбите. Звено салаячытынан үлеләбите. Или хотурунан атырбыт оксоотчу, конноқтоқ кыдамахыт быхытынан биллибите. Bir de sala otu xallarbat tuhugar turulhara. Күңге алтта ағыс оғысқа от кебехерінен биллибит. Саа-саайы ыһы үлете. Кыйы туһугар ыһыны коттар бакка, үчүгэй хачысты балахтык түмүктүр туһугар утуяры сылайары умнан туран үлелиллері. Qosehem Nikolay кыйы күнүн, ымыйын 900 күнүн бажаласка, семе ыһытыгар үлели сылжан көрсүбүтүн долгуя ақтары үһі. Ыһыга сылжар үлэхеттери кериен, кыйы болбутун ихитиннерергер сордақтан ыппыт кыстарын, кууған алан үйэхэ көтөҕө үйөрүү бөгөтү болбуттарын, долгуйбыттарын кепсире. Qosehem кергене Анастасия Иосифовна Шадрина эдер саагар эмискөлөн, тоҕу соҕотун соҕотоҕун үтүө жонкына улаатыннар быта. Ол эме жоройду олох. Эхем Алексеев Николай Евсеевич оҕуған саагар күн сириттен күрэммите. Кини мындыр толкуя, олоққа сыһына, күстәқ саната, үләға бәрінейләқ болуда бияқа итчаттарыгар қолабыр болар. Умны баппыт, кен туттабыт. Истің әрі доғыттар, иті күйерер нергері, иебіт лені долгуннарыгар ихленне үйері музыката. Арыдақ бұлыта ахан, алай маған күмміт, арылытчы көрді, кығыл көміс кейстенен кыламаннар айы кылбарытчы тыкта. Кыйыбыт үйөрүүтэ кыз чақтар болан ыһыақтар күйөх түйүргелеригер ымая күлле, чоронноох кымыстарга төлөнө көһүнне. Истиңере доғоттар, ити күйрерин иргери, иебит лена долгуннарыгар ихилинне үйөрүү музыката.